Ja, bia le tua i le nea fiafi. Ia whatalofa atu le por kalama o le Jesus is the answer i le nea fiafi le asto nai. Ia mua lava ona avele vi inga malfaftai le tua. Ilona alofa mlona nga le lei. I le ola ma le malosi u whape naolo tatou mawaina i le aso ma le aso. Le angata fo i lea o lona pui poinga ia i tātou. Pea lava le mea tātou te whea i ai. Lungo awala, lungo ea, lungo le vasa. Ia a olo o iai pea le pui poinga ma le alofa ma le anga le lei o le atua ia i tātou. Whaktai fo i le atua ia ona o le neia vanoa tā ua ia ua maua fo i le tātou por kalama i le nei aso. Ia i lunga o te penga whailangi. Pati le tua le ata o mawhiona maua. Lea ua tātou whiloa i lumo nuu ai leo tua nuu. Pa taifo i le tua ia ona o mea silisili ua ia whaia mo i tātou. Amen. Ia taritonu o lo o manuia uma o tou ia ele ngata ho i lea roto au auna nei i le alofa ma le anga le lei o le tua. Ia o le vi inga mawalunga ma le whaftai na i le tua. Whaftai i le tua i le nei fo i weekend. Nei o leo asto na i mātou nei Amerika. Ia taritonu o lisi vaenga o le kolope o le nei tato ia o asa. Te leo lisi atunuu ia o lo tapua i le tua i le nei vaitai po le nei aso. Ia po Australia, New Zealand, Samoa i Sisifo. Ia manisi ava enga o laulang ia o lo o tātou tāpua i maawe le vi inga ma le whaatai i le tua i le nei aso. Ia au i tātou wale o lo i nei le tu nei o le nei kolope o lo tātou ia. O i tātou i Amerika. Ia o Hawaii. Ia ele ngata i lea ia whapea si tātou watunu o tūtuila. Tari tonu ia o nei tātou asto nai. Ia whaftai i le tua, whaftai i le tua. Nei fo i aso sa tātou malolo ai i whiau mga aluenga. Ia ele ngata fo i leo, nei fo i aso tele na whai fo i nisi fo whanga wha le a inga. Awa fo i le sa uniuni atu fo i awa le sa pati po le sa le aso a tae au. Le ngata fo i leo, nisi fo i o a inga po a vea fo i le nei aso e whaatastasi ai. Tele o a inga, pai e fie fianga, span taimi ma whanau ma mātua ia, ma le a inga atoa, le e whaftai ai le tua, ti le tua, ona o le nei aso, tongo, le au aso, mai nei kanga, o pai, Vate a ne fiafi o tau wharitua. Ia mo le atu le whaatalofa le neipo Jesus Answer Podcast. Ia i le ne fiafi ia te o tau whataila o tau le ngaweng tai o tau no whalu. Ngā te o le atu o lo o tau launga ina i le asu sam. Ia le ngata fo i lea whaatalofa atu fo i ia i nisi o whawhengainga
ia o whapena o lo o tū le upo le atua i le nei aso. Amen. Ia whamanuia le atua i eil whaunga le atua i le nei aso ia i le upo le atua i le nei aso a o tau la ungaina a waia a nganga ma loto tangati na ia whapena ona tū mauma ma losi i le atua. Amen. O le whatalo whatuai po kalama i le nei fiafi. Ia ele ngata le ia o sunga I whawhengainga po o heoi o Talalelei le nei fo I tū. Ia o talitono o tau saili ili le upo le tua o tau sa uni fo I a wā fo I le folfola ina o le upo o le tua I le asa tae au. Amen. O le ia whamanuia le tua I lau suenga. Whamanuia fo I le tua ia I lau saili ili le upo a wā le asa tae au. Le ia patalo fatu por kalama o le Jesus is the Answer podcast ia I le nei a fiafi. Se me sa patalo fa nei a fiafi. Ia o sino si o tātou o tunu. E o ta mo tina ma tutua. Whawhetai la o tau tapo inga, whawhetai fo I la o tau talo. Teimi uma e whapena ona ulfafo atu ai o tama whanau I maota. Ia wā fo I le pea ngai ai mga luenga I le aso ma le aso. I le ngata fo I leo le fatu a inga. Nga lua I whatoanga maumanga ina ia whapena ona tupu whatoanga ma ia whapena ona tele ni mea tau mawha ina ia whapena ona tau sieo tātou a inga. Tari tonu fo I oro o tāpo I oro whapena o manui peo na I le rofa malena e ala tau tapo o la o tau talo e oi ai am au pe o am ia ia pe sanga te mafuta a ma cha e lungo por kalama o le Jesus is the Answer podcast ia iafi o le e ia swafa manu malo o Yesu Keriso e swafa rea ia tātou te launga tasi umai swafa lava le te fia ma oli ma ia on se e mai leo se upata lofa I tātou wōmpa anga o tātou po kalama o le Jesus is the Answer podcast I le ne fiafi patalo fatu po kalama whawhetai la o tau whawhetai lo o tau patasi mai lungo tātou po kalama I le aso ia ma le aso e teimi umai lai watoe tātou po kalama whawhetai fo I le whaatanga ino le nei po kalama I tonu o lo maota ai mai se lo lao po fea lawa le mea o lo e mata mai ai I mai le nei po kalama patalo fatu po kalama I le ne fiafi le ia po I le vi inga ma le whawhetai I le atua ia I le nei fiafi ia mai lo astona ia mai le nei astona amen o le nei astona ia mātou fo I astona ia mānaia matangofie me uma ia le lewa fo I ona taunu umai a inga sa whapena fo ina sa mātou patasi atu fo I nisi fo I o por kalama sa wala ulia fo I le worship team se o mātou ekalisia malmako ekalisia ia anei le tae au ia whatai I le atua I le nei fo ia noa tā ua sa whapena ona malau lia fo isi o mātou worship team ia pese fo I vi inga o le atua amen ia wae tari tonu ale anganga ia o lisi lea ngā luenga le lei o le tala I o le upo le atua ia o pesenga ia o le nei fo ia spena o le tātou worship team ia na pese ina vi inga wha lea
anga ni aso ia sai nei foi por kala sama to au po se fa singa o le festival e ngai ia I mato I San Francisco sa fa pena no mato au ai tuai pa tai le tua ia ona o le no taua le no taua sa maua sa fa pena sa tala ina ile upo le tua ia e lai pispisenga le ia a tongo fi me umai ona sa I mai a fa mon mole tatu mata ia viene tua ia fa maluru atu ia onisi fo ia viene tua fa maluru atu ia ono le sa tom fa atu nei me lai ti tau pika ia ai fa tai de tua ia lewa
But anyways, yeah, au le matua stona ina, tai le tua ne stona I tai fo I nisi fo o uso ya mai se tu fa finin fa na o lo o fa pena sa pese le matua worship team ma ta inga vi inga le tua ya ono le va no ta ua sa fa nga ina ina to we witness le upo le tua e ala I pespesenga ma vi inga le tua ia I le festival sa fa pena no mato awai ne astona ia na umarola ia tele mana ia le festival nga mato ese o lo o fa pena o lo o fa wau pe le foi festival ia mana ia tele fu ina uso na tangata sa fei loa ia ele ngata ile o tele o le me ai me tau mafa ia ai fa tai le tua ia mo ava noa o ava noa ia sa moa mo lo ni ava noa fa pe e wala au li e pese vi inga o le tua to wo lo e fai a wane I o tato manatu ma ava noa ne ia tava ia le fia ma le mata fia o le to tele o tangata e ala I le vi inga o le tua I le nei aso le mea sa le whengali le festival sa matu tele o nai tangata sa lato vivi sa lato sisiwa I le vi inga o le atua ia o le paftai ma le vi inga sili na I le nea fiafi ia tali tonu ia te uo tau whailonga fisili ia pe o le ase me pe on tātou sila fia ia o na walu atu lunga ia o le sunga ia Talalelei ia e whaamalulu atu ia o le sunga ia Talalelei ia o lo o whapena o lo o eina I fuafuanga po I whale ainga ia o lo o whapena an au ai tuai le sunga ia Talalelei le nei aso ia ai le awhaina le o lo o whapena o lo o standby ia I le upo le atua le ngata I lea o le tātou po kalama ia o le alana ia o leo o tau wapa ai mai ia tia u le nei aso I le asto nai ia e paua ua tātou po kalama ia e talitonu le anganga ia o le aso fau ia o le a whapena o le a tātou toe peiloa ia I malesunga ia Talalelei ia pe mautu uma mea uma ia pe no te tonu ia o le sunga ia Talalelei o le ngwhai malanga mai sa moa le sa tātou peiloa I le vai aso le te I tātou studio ia ai o le nei vai aso ia o lo au ai atu le tamaa ia nisi ho e fofuanga whale ainga ia I Alaska ia o kako kama o kako ko inga la wai runga I Alaska ko mano sau mai ai le me vela sa wa ngofo runga me malurua ia ai te mana tuale au na ia Talalelei ia I o tu tarusanga ia awa foi fofuanga whale ainga ia o lo o whapenga o lo whaatasia tuai le sunga ia Talalelei ia a buleu wa vea u nei aso e whai mo tau au na I lunga o tātou po kalama ke lo o leu ua tripo o wha mangianga o leu tapo tripo o wha mangianga o le tua I lunga o tātou po kalama e ho aso ia malini aso tatonu ia o te le o se wha mangianga le tua ia te au ia I le nei foi ola nei foi au nanga I lunga o tātou po kalama e re o se taimi te tau e te whai eringa luenga le tua e te alu e tā la e le upo le tua po le lava se ngā luenga po se mea lofo tu ina atu e le tua ia te oe aua ne I ngalo ia te oe e wha manuia le tua ia te oe amen e wha manuia le tua ia te oe e ala I lo ora au auna e ala I lo ono sa I le ngā luenga ma le ora au auna I le ngā luenga le tua amen
Pela o nei la fiafi o le ua triple. O le ua triple o la au auna i le atua ia i le nei aso. A mata mai la songa fua aso tofi. Ia ma le aso nai. Amen. Ia o le vi inga e ave i le atua. O le vi inga e ave i le atua. O le nei fo ila fiafi ia e le umi fo istato por kalama i ne fiafi. Ia o le ta o ne fiafi na o sina fa malosi i le ne fiafi mo oe ma ia awa fo i le tatou ola au na ma le tatou ola sauniuni e fo inga le awa le aso sapati awa le aso atae au ia fa pe na ona fa tumuina tatou i le anganga pa ia o le atua ma le upu le atua i le nei astona mo i tatou le astona i le nei tua le laulangi lo tatou iai e fo inga le upu le atua i le nei fiafi e fai e mososoani ia te oe e le lei alo walu i le lotu atae au pe a tatou pe a ulia pe a o atoi le ola ma le malosi o wha manuia o tātou tangata e te alu le loto wa sa o loto lo tangata. Leo wa uma o na sauni uni lo wanganga i le nei asto nai. I le upo le atua. Ona e alu lola i e te mo, e te usi fu tai au te wha alomo i fo i lo loto mo lo wanganga. Wa e ala mo lo fia fia. O wha tumuina o i le upo le atua. E ala le upo a maa losi nefiafi. Ona e alu ala i le lotu le asama e tapua i wasa o loto lo wanganga. Ia, pole a fo ila wa tele o isi aso sa. E tele isi aso sa, pe o kaiminga e fia i o ki a polo, e ngale sau e whaise me whaki ngā i lo loko i aso sa. Kei mi hoi ngale ki nganga e wa ai a koe ki whawhangu aku rau to o lua whangu atu rau whanau. Fiu e whawhangu e le whia. O isi kemi umanga e sa aungi alai e saula ia e koe ngofo e koe pakarikani kemi e umainga ngā wheiloa i lo ai ngā ko o lua mai whaaka umainga Pero le kaiminga e fia ke le eki Apollo e sau e pingi ka ika ai o le nei a fia. Le upu le atua o le a tātou whaalongolongo e male ao ngā hoi nā o tātou pōkalama i nei yes tona i taitasi. E sau niuni e o tātou anganga mo tātou loto. A wale tātou wanga i atu i le asa. Tātou te o e tāpua i le atua. Ma le loto ua sa o loto. Ma le fia. Mo le ala le tau mawhai o ti Apollo e sau e tuu le ita i lo loto i tae au i asa uma li tau whangunga o lau kōrua. O le tau o lau whanau. E kere kai a e ika. E mau le file mu i lau loko. E kere e i lau kōrua. E kere e i lau whangau. Ma. Ai paun mea nei a ue e ongo sai. Mau e oe le ongo sai. Tātou hoi tina. Tātou hoi tina. Tau fua hoi ngale le vai short fa. Amen. Ai ole o ngana o tātou por kalama inesia. Ia e fiso sohani o tātou tangata. E le ngata hoi le. So sohani hoi se tangata. Se uso po se tuafine. Po sta po se tina o lo yeise mea ua mawhati e lo na loto i le nei asto nai. E le ngata ho i lea e whiso soane ho i se tangata ua amata o na tau furi tua i le tua po ua amata o na whaavai i le tua malana whi au malana ngaluenga le au ngā le nā tātou pokalama i nestona tātou te whaamalosi whaamalosi nisi uso ke wisiano isi uso ke wisiano whaamalosi na i o uso o loo whapena o loo lei loa le pong sao le nei lalang o le au ngana tātou pokalama peila o le ne fiafi ia tātou whaalango lango i le tua
Tātou whaalango i le atua i lona upu i le nea fiafi. Amen. O le a po se upu whaamalosi o le a whapena o le a whai tātou whaamalosi nea fiafi. Ia te talo i le atua ina ia whapena o na whaalea nganga lau whaalongo i le upu o le atua. A whaalea nganga lau whaalongo i le upu o le atua. E whai ngō fie o na talia e lau loto le upu o le atua. Pe a whai e whaalea nganga lau whaalongo. Aua ne e whaatanga inga le ti Apollo e whaase se i lau mapau whau. Aua ne i whaatanga le ti Apollo e tau mawhai e wa ese lau wa ai ma lau mata mai ma lau whaalongo mai le upu o le atua i lunga o tātou pokalama. Aua hoi ne i whaase ina lau mapau whau ma lau wa ai i le ti Apollo e tau mawhai e sui le channel pe sila le ala leo te mata i le pō nei au lai le tātou pokalama i le upu le atua. Au ni whatanga. E le i loa po le upu le atua le nea fiafi o le a whai ma wha amaru si anga i lo anganga. I lo wola wha le anganga mo lo wola au auna i le atua. Ai o le a e misia o na ua e whaalongo i le anganga, le anga ma le anganga pepelo ki Apollo, e sui le tiano pe sui le mea i te mata ai. O lea, whaamanu ia le atua i le nea fiafi i lau whaalongo. Patasi mai le anganga o le atua, ia i le nea fiafi e ala i le upu o le atua. Ia. O le, tata upa malosi ne fiafi e whaingofi an tata upa malosi. Ma e tasi fo ia le whai upu o tusi o le a tatou whapena o le a tatou tala no ai ma tatou malosi e lungo nea fiafi lungo tatou po kalama. O le aia, ua ngalo fo ia ona o patalo fatu le paso le tatou po kalama. Ia to fine ia fina. Pamanuia le tua ia te oe to fine patalo fatu tatou po kalama ni nea fiafi ia te oe to fine. Ia ele ngata ia whapea sia u ta mawha le nganga ia Wesley Isatake ma le whaletua ia wā i le nea fiafi. Pastor ia whamalia atu ia ua ma leo atu nei aso ia i lo mota ona ia ua tutuli mai te mio tātou por kalama. Ai whaftai tele lawa pastor le whaaralo ia ai ta palusamina. Amen. A whaataroha atu po kalama ia te o lua nei o matua paleanganga. Whaataila o lua no fotalo a wafo i tātou po kalama. Ia le ngata i lea ia o le ola au auna i le tua. Pamanui tele lava le tua whaataroha atu le po kalama i ne fiafi. Ia te o lua nei o matua paleanganga. O lea ia o le a tātou wolo le upu whaasoa i le ne fiafi. Ia o le o tātou whaasoa i le ne fiafi. E maua mai lea i le ngā luenga mua alo na whai upu e wat. Amen. Ngā luenga mua whai upu e wat. Whai mai. Ai peitai. O le a maua e o tau le mana, pe a fio i fo le anganga pa ia i lunga i a o tau. E whai fo i o tau ma mori mau i a te au i Wisalema, ma iuta i a umalava, ma Samaria. E o lava i tuli inga o le lalolangi. Act chapter 1 verse 8 says, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witness in Jerusalem and in all Judah and Samaria and to the end of the world." Pai mai a fio atu le anganga pa ia i lunga ia te o tau te maua le mana. Amen. You will receive power when the Holy Spirit come on you.
O le mana lea, o le a toa ai lo loto, e te alu e moli mau atu i tangata. O le mana e te mawhaia o na whaamalolo ina ai mai. O le mana e te mawhaia o na taitaina mai ai lo a hinga i le whaolatanga. O le mana fo i lea, e te mawhaia o na tulia ai te moni. O le mana, o le anganga pa ia o Yesu ke viso. Pai mai la ia o le tato upu au tū i le neia fiafi. Pai mai le tato upu whaamalosi neia fiafi. Walk with the Spirit of Jesus. Amen. Sa vavali pe sa vali ma le anganga o Yesu. Amen. O le fesili. Ua ia te oe le anganga pa ia o Yesu. Do you have the Spirit of Jesus Christ in you? Amen. Ua e talia Yesu ke viso e avea maua li i mau whaora. Amen. Ua e sa vali ma le anganga o Yesu ke viso. Oe lea le tangata whaolaina po le tangata ke visiana. Ua ia te oe le anganga o Yesu ke viso. I loulota. Ua e sa vali fo'i ma le anganga o Yesu ke viso. Amen. Do you have the Spirit of Jesus in you? Are you walking with the Spirit of Jesus? Pai mai Yesu, i nā tū mauia o tau i a tea, o au fo'i i a te o tau. Remain in me as I also remain in you. Nai sau le Ioane mta upo suma lima fai upo e wha. Nai fai mai Yesu, pa pei o le la e le mawhai o na fua pe a na o ia, pe a fai e le mau i le mini. E wha pe fea foi o tau, pe a fai tau te le tu mau ia tia. Longo winga. If you don't have Jesus in your life and in your heart, e le fua mai ni fua le lei ia te oi. Ni fua e loa i tangata o te tangata whaoraina, po o se ta ua whapena o na ola matau i le atua, ma se tangata ua whapena o na wa ai ai le susulu ma le malama o Yesu ke viso i le oranga. Amen. E te tau o na i ai le anganga pa ia o Yesu i a te oi ai sea. A le fai mai, Yesu ia o tau tu mau i a te au. O au fo i a te o tau. Remain in me as I also remain in you. A fai e leo i ai Yesu i a te oe, pe e te leo te lia fo i Yesu, o lona winga, e leo i ai fo i la Yesu i a te oe. Amen. How do we know? Pawhea o na tātou te iloa, e leo ola Yesu pe o lo e leo i ai so relationship ma le atua. Pawhea o na tātou iloa. E tātou te iloa ngō fie, i fua, o lo fua mai le olanga. Amen. E tātou te iloa ngō fie fo i la tangata. O lo o iai le anganga o le atua, ma ua sa vali wha atasi ma le anganga. Amen. E lo
fia. O afua lelei. E whawhea o na tātou I loa. How do we know? O loo e sa vali I malea nganga o Yesu Keriso. E loa mai fua, e fua mai. Loa mai fua lelei o logo langa. E te alofa. E te roto maualalo. E te whaalo alo. E te ono sai. E le mimita vale. E file mu. E wha maoni. Amen. Via le tua. Ngai sau e kale tia mta upo e lima. Fai upo e lufu lua ma le lufu tolu fai mai. A o le fua o le anganga. O le alofa. O le oli oli. O le file mu. O le ono sa. O le maa alofa. O le anga le lei. O le wha maoni. O le anga malu. Ma le a mio mama. E le wha atu la fo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Amen. O te tari tonu o tātou o tangata o le tua. Ua tātou wha o laina ma ta lia wha o la tanga ia Yesu Keriso I o tātou o langa mo tātou ora. Orono inga, ua te tau ona ia te oe maau le anganga o Yesu. O le anganga le tātou te whaalango lango. O le anganga le tātou te whaalango lango ai. Tātou te whaatua tua ai, matari tonu ai, ma tātou sāwa wali ai. Amen. O le anganga leo Yesu Keriso. Amen. A whai la ua tātou sāwa wali ma le anganga pa ia o Yesu. E te tau ona tātou alango. E te tau po ona tātou usi alongo anganga pa Yesu. Wana ia a wina mai le anganga pa ia e tai ina ma wha tonu po la wina ai o tātou tangata. O le tangata le nā o lo sa vali ma le anganga pa ia o Yesu Keriso. E te tau o na tātou whaaloalo ma tātou whaalongo ma usitai I le anganga pa ia o Yesu Keriso. Pai mai le Ioane sulma whawhai upo lua sulma le ono. A o le peso soani o le anganga pa ia lea. E awina mai e le tamā I loo ingoa o ia lava na te ao ia te o tou I mea uma e whaamanatu mai fo'i ia te o tou I mea uma na ou whai atu wai ia te o tou. Verse 6 says, but the Father will send the Holy Spirit to be with you. He will be your helper. He will come in my name and he will teach you all things. He will help you to remember everything that I have told you. Amen. O le ala le nai te tau ai o na tātou whaalango lango, ma tātou sa vali tasi ma le anganga pa ia o Yesu Keriso. Amen. Aisea. Awa o na Yesu Keriso. O le anganga lea o lo o whai ma fosoa
au le tua. Whalango I le anganga pa ia o le tua. E te whai ia uma mea mane mai ma. Vi ia le tua. Ia. Malia tu pe a whai o lo o whai ma motu motu atu. Tatou po kalama a. Ia. Se mea tong whai ki a polo a. Kom whai ki a polo e kau wha aleanga ma a. Ngā mā ngai le leia le ano ka ko po kalama ia le fo ua. Try to ruling our boardroom tonight. In the name of Jesus. Amen. But the Father will send the Holy Spirit to be with you. He will be your helper. So a tatou sa vavali la ma le anganga pa I o Yesu Keriso. E te tau ia I tatou o na tatou whaalangolango I le anganga o le atua, ma tatou whaalongo I le musu mai o le anganga pa I o le atua. A wina mai e le atua le anganga pa ia. Na te whai ma whesoasoani mo oe ma. Our mothers, fathers, brothers, sisters, family, friend in Jesus, it is very important to walk with the Spirit of Jesus. It is our helper. He will show you the right path. He will keep you safe from the devil, or safety from the devil trying to use you and use us. He will make you, the Spirit of Jesus will make you strong and bold to spread the gospel of Jesus Christ. Tama tina usom to whawhine a inga wō ma e masani o roi te tono o whaotanga. E matua tā ua lava le tātou whaalango I le anganga pa I o Yesu Keriso. Matua tā ua le tātou sāwa wali whaatasi ma le anganga o Yesu Keriso. Awa o le anganga le ea. O lo o whesosoni ia koe ma. Whaali ia te oe le au. Si ma whaaloto te le ina oe e fora le talalelei ia Yesu Keriso. O le anganga o Yesu o ia oe. Toangi e ngalue atu a inga o ma e pele atu.
ona ua ai. Amen. Kaletia 5 fai upo lusu ma 5 ma le lufu ma le ono. Ai aua nei felusia. Amen. Since we live with seated, after the Spirit let us follow the Spirit leading in every part of our life. Amen. Ia le tu aua nei o tātou maua i le mea nei o le olanga me mita vali. Ah. O tātou o tangata ua ora wha lea nganga ma tātou ua tātou sāwa vali ma lea nganga o lea tua. Ia aua nei a vea tātou ma tangata mita vali. Aua fo'i nei o tātou whelui ai. Aua fo'i nei o tātou whelosi ai. Meaning, aua nei o tātou misa ai. Aua nei o tātou pisa vevesi ai. Amen. A fo'i o lea nganga o lea tua. O loo ia te oe. E te tau o na tupu ia te oe le alofa. Tau o na tupu ia te oe le loto mawalalo. E tau na tupu ia te oe le ono sai. Amen. Vi ia le tua. E te tau o na tātou wola i le anganga. Masawa wari fo i le anganga. E awa ne i o tātou whaapea o tātou sawa wali i ma le anganga. E isi o tātou winga. Mō tātou mea e whai i tū atu. Amen. Ia tusa o winga e te whai e te tonu o pea e anu le lotu. Mau ia i loa Yesu i lo ngoranga i te tonu o le kalesia ma tonu le lotu i asa. Ia i loa fo i le anganga o Yesu ke viso i lo ngoranga i te tonu o lo ainga pa peo te tonu o lo whare whainga ruenga. Po o whea lava le mea te aloi. Ia i loa ai le anganga o le tua. I lo ngoranga. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit leading in every part of our life. Awang inga le sai lo ai. Amen. Awang inga le sai lo ai. Ngai kisa vali maleanga ngapa i o le tua. Nga umahola i le sa koe tau lo fale kia i le anganga koe whai ane me masangi. War ke le anga o isika ko ke le isika ko pe nga le sa i lo ai. Ai mai ala songa fua kau le skonga. Ma kwa i le iloa se fua mai se nganga. Tātou wha maoni. Ia vea tātou matanga ta wha maoni. Pe ono whai atu. E iloa le fua mai o ia ile nganga pa i o le atua ilou tangata. Amen. O le nā iloa ai.
Olo e savali ma le anganga o Yesu Kiriso. Amen. Ai te lo. Le to tele i o isi tangata ho inga. E ola i le anganga. Ai maua le meanga o le mika vale. Ah. E fai o le mika vale, a o le fai kala la. Ah. Tele nga o isi tangata. E ona o fai atu. Tele o isi tangata pe o le aso sai lo ai wha maung. Ah. Pe o le aso sai wa ai ai. I winga wha le atua. Ah. E tau tala mai e loa o le e loa ai o le tangata o le makuai makau kia le ola au auna i le atua. Ai a o le aso ai o mai le aso ngafua e kau le skonga. Makuai le i loa se se tangata i lo e o le me i loa tua i o lo o ia i le anganga o le atua i le ola. Ma e ui fua ma fai le fingi. Ma e ui fua ma fasi le whanga. Ki ngāri se o ngā mea i kai, pasi whanga. Alu whai whai ngā luenga. Whai solo a, pei ar ka ngaka hoi ngā le o. Ai anga ngā o ale sa. Omi ma le switch anga le. Pero vai le ki o le mōri wenga ngā. Ki anga o ale sa, ki malama lama uma. Pe alu le loko. Ora wha fōringa. Amen. Anga ngā sau ai wafo wa pasi me man fale sa wala sau fale ka lo ma switch e pongi sa ko la ia ta tong na sia a fai e te le sa le pali ma le anga o Yesu ta to te le ola tau le anga no winga i le fa maun a i le fa maun ai ola te ola fa fōringa. Lo inga o lo fa le nganga o lo ots. Pe ke alu ala le luku le sa a fa pe ala ke alu la sa kilo switching ai mala mala mai ya. E va ai me o kanga kai lo o langa i le sa. Pe ke ki alo switching ai o ngai o kilo nganga. O ngai o ki. Aua ne i o tātou ora whaaforinga i le atua. A kako olisi kanga, olisi mere ingi. Pe e kelen kako ora whaaforinga i kangaka. Ai ngalo i o la sila sila. La sila sila mai. Whonga o le atua i lau mea ngai whai. O ia e whiele leila i lumo tangata e ngalo i a te oe o wa ai le atua ma sila sila mai whonga o le atua i siau menti ngai whai. Amen. Tātou sāwa wali whaatasi ma le anganga pa i o Yesu Kiriso. Walk with the Spirit of Jesus Christ. Amen. Whai mai le yone lima whai poe ona. Su lima whai poe ona. Umai rola ia mal tātou uwha malo si nefiefi. Whai mai. O le ele e la hua ina o ia e pei o le la au. Ma wha mango ina. Ona wha ina ia o ia. O ia ma o ia ina. Kako wa ai rei me o le o ale sa ma ki le switch. Uma ma ka le o e pi fa pe ta do ni la mo. Ko e mo le mero le ora fa foringa. O le o fa tu sa ina i tato. Mo me o la mango ho inga le wa mamang. O pa u ese male la o pa u ese male la a wang au is. Pa ula ia wala inga
wale ise ola ngale ka kwa ile ia se ola me wa mango pe me e mango wo fa kusa inga ka ko pe se la au wa mango amen wa mango longo inga e ka sa vali fo ala ni ngai lau ele nga o ngi pala mang ele oro sa vali fo ele o ia ise nga o le tu ma ko ai empty e sa vali fo e ke sa vali fo la mo ora fa fo ringa nga o e ro ka mo ko i mango ma ko ai e try amen amen le fe mai le tu le fe mai Yesu ke visu fe mai o le ele tu mau ia tia amen fe mai o le ele tu mau ia tia la vea ile tangata o lo fie i meo le lalo langi mo fianga o lalo langi amen e la vea ile tangata ele o faa maoni i le atua amen e la vea i fo ile tangata nga o le anu le lotu aere o iaisi a nganga fia tāpua i ma le faa maoni i le atua e la vea ile tangata e alu solo mudi e la vea i fo ile tangata ho ingane le ola fa foringa le ala fai mai o le ele tu mau ia tia e la fo ina o ia e pei o la au ma faa mangoina fai mai la ia ona faa putuina ai lea o ia la kusa la le kaimi a ko ale fai ai lau stai ole e ke alu e sau e ke anu e sau awange ingalo ya ke o le wa e i le vaenga le fa poko ai kama yo mamango amen awange e i kama yo no le upo le tua amen fai e te le o talia Yesu e a vea mo wali i mo fa ola fai fo i o ele tangata ke visiano lo e fa longo mai you just go to church just to go to church and you're not walking with the spirit of Jesus. Awane ngalo ya i tātou. O le tātou te iai i le whaputunga le. Whaputunga la au ye whaamamango i le mele. Le whai mai e lafo wa i le afi. E ke loa. Le maanga ye i whaparangi whaingo le mele. Whai mai. Anyone who does not remain in me is throwing away like a useless. Wewe upu le whaangama. Useless. O rongo winga. A whai o lenga le kako woa le loku. A ere o ola Yesu i to tono o rongo ranga. Ere i fua mai se fua. Ere o fua mai i fua le lei i o tato o ranga. Nga o mea whaafo ringa. Ma mea le anga o roo ora mai ma fua mai le oranga. Le whai mai le whaaparang. Le mai le upu. Useless. We are useless branches. Amen. Vai ko siaki lo oranga ko siaki lo kangaka. Ko siaki lo kangaka. Ia ora Yesu ke wiso i to tonu o lo oranga lo roto. Ia e sa vali ma e whaalangolango i le anganga pa ia o le atua. Ma e usitai i le musimusunga o le anganga pa ia. Awa le au noa maro utalia ina o Yesu. Ma ia e whaalongo ia o inga o le kōranga. In a way like a useless apprentice.
and wheat. Te koko ai rai. Ma mela ia o no inga so wangi a vea ka ko ma la au ma mamango. Whai ere o ei se la au o e ko e sau. Sau e koe anu salamo ma avero o ranga i le atua. Amen. Ma e tu mau ma e pipi i le vini. Ia vea o e ma se la au e fua mai ni fua le lei. Ia vea o e ma se au e sili o na tā ua. Ia vea o e ma se la au e sili o na tā ua i te tonu o lo a inga. Te tonu o lo e kalesia. Te tonu o lo nuu. Te tonu o lo whalewhai inga ruenga. Ia vea o e ma se la au tā ua. Ma ai ma e sa vali whaatasi ma le anganga pa ia o Yesu te viso. And obey the Spirit of God. Amen. Tatou a inga ke siano nefias. O le tatou upa malo sina mo oe ma o le nefias. Ia tatou. Amen. Vi ia le tu. Tatou o le lotu tae au. Ia tatou o. Ma ia tatou loa. Ma mauti noa. E ao ia i tatou o na tatou sa vali whaatasi ma le anganga o Yesu Kirisu. E tatau o na tatou pipi i le vini. E tatau o na fua mai ni fua le lei o tatou o langa. I loa ai lau wha maoni i lau ola au auna i le atua. E loa ai le lei ma le alofa o le atua i lau o langa. E fua mai ni fua le lei. Amen. A vea le nei afiafi e whapena o na te ti mati ai le upenga. Toi fono fongo ni meo lo o langa. O lo wha le tonu. Amen. E la fua i le atua. Toi wha maua lalo lo rotom toi tu ina atu lo tangata i le atua. Sala mo ma le wha maun. Amen. Talia le upu o le atua i lo roto. Amen. Aua ni a vea tātou mani la o mamango. Aua ni a vea o tātou o langa mo langa o lo wha pena o lo wha putu. O le a sauni ka lafo i le afi. Amen. Ai a vea o tātou o langa. Mo langa ua whapena ua talia i Isu. E a vea ma whaaola. Amen. Ma whaia le ngā luenga le atua ma le whaamau. Ole, ia. Ole upuna le atua i le nea fiafi mo oe ma. Peo no fi atu ia ere. Umisi tātou po kalama i le nea fiafi. Ia ai tari tonu o te le se au ngā le upo le atua whai mo soswani mo o tātou wola au auna i le atua. Ia whapena ona tātou whaalango lango i le anganga pa. Amen. Tātou whaalango o ame tātou te whaia. Ia e ao ona tātou whaalango lango i le anganga pa i o le atua. O le anganga o lo o whapena ana whai mai. O lo tu ina mai ia i tātou e whai mo tātou fi soswan. Ne ma o le tātou pokalama
Ho inai ne fiafi. Pa manuia tele le tua ne fiafi lona upu. Te lia I lo tomo lo finangalo. Pa I lau fifilinga. Amen. Pa ang longo I le anganga pa ia o le atua po le aso na mana o ia te oe. Amen. O si tai ne musumusunga o le anganga pa ia o le atua. O lo musumusu atu ia te oe. Neira fiafi. Ia avervi inga malfaptai ne tua. Ia ona o le upu mo oe maa o le ne fiafi. Le ia vi ia le tua. Ia o tātou po kalama le nā mo oe maa o le ne fiafi. Ia le se upu sala po se upu ala bale ia. Upu haia le tua ia. Alu sao ale upu le tua. Ile o iei fo isia nganga tusi lima pe whaamasino. Ia au le upu haia le tua ia. Olo o whape nao lo alu atu le musimusunga le nganga o le tua. Ia a whaifo e waise upu tau le tau tamali I lau whaalongolongo I ne fiafi. Ia malu ia vifale o lo tau fina ngalo. Ai talo I le atua ia ina so soani atu le nganga pa I e whaamana. Ia te oe lona fina ngalo e ana I le upu le ne fiafi. O le ia o le tātou folfolanga. Ia le vai aso fau. Ia te a matalia fo I tātou po kalama I le vai aso fau. Ia I le asonga fua pea o toa I le ona ma le maanosi. Ia I le itu la e valu I le afiafi. Ia I le ngata fo I lea le astofi. Ia I le itu la e valu. Ia ma le asto nai. Tolu aso o le tātou po kalama. Ia I le vai aso fau. Ia pea o atu ai le ola ma le malosi a e nisi suinga ia o le atu wha ilo atu. Ia a o le nea fiafi. Pa manuia tele lava le atua le nea fiafi. Manuia le nea fiafi. Malo rongo le nea fiafi. Te talo e moe ai. Manuia ho I le asapati e aso atai au. Tato wo umalotu e avelo tato vi inga malo tato whaftai I le atua. Ia I le aso sapati na so atai au pea o toai le ola ma nosi o lea ia pato fam atu ne fi pasora to po kalama ia ile to fine ia fine ne fiafi ia manuete ele lava ne fiafi ia mafat ainga mai ma sani lungo tato po kalama le ne fiafi le ngata fo ile o uma o le mo le no tu te mata mai lungo tato po kalama atu po kalama le ne fiafi ka plus you all. I'll see you guys on Monday around 8:00 p.m. California time. Yeah, tato te. Olea, yeah. Manuia po ma fa malulu atu ona le motus e fai ma motu atu le tato po kalama. Fa malulu atu le ne fiafi. Ai manuia tele nei po in the name of Jesus. God bless. See. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer.